Hi chi thusim he student mi group mo he boarding school a naw muna konchen island mun khan he ana chi vin a hele thlasom le thlanga sung he ana ma tha taw ve nei thlasom le thlanga zowa a in sung mi teu to damle bitna ki mu tu hinam ai lawa hele athi amang jeng ovem ne he no male thusim hi azon chan ge kat le lana na ngai dingin ka hin te me a hi he boarding a naw he a strict le azingen hichi a hichi pasal mi gu mo chu zan ka ain ana po do vi nei alang kai ho chun hi cholo hin a kho be sewa in langa zamu wa hin te ativin ama ho jong chen a parents of phone ball win adong ta win a hele a parents of chen khat cha in a hong lut po ve ka he phap po ve a hin ti pi ta vi nei hi chi pa chen a teacher ho jong a lung kim theile jing win ama hon jong police ho ko ma hin report a bol ta win a hele police ho jong chen hlai zan ham ho lovin amu lo mong pha nu wa chen anga ta win nei hi chi Thilsoh 1965 kum chu hitan tonga muna boarding school to pi ta khana pasal group anamang hoj azi hiti he boarding school he a strict le azingen jingka jong time chichna thodeu tingle ato ode bol deu chu thon lo cha in hi chi pasal group ho jong chon a kho be se azing alel be se azing ji uchon ama ho jong ki ho to wa hi chi lai muna ko na ana po do wa ana mang kha chu a hi vin nei hi chi pasal group ho aminu hi hi le sign Stephen Golo David Luke Menu a hi vin nei zan khani ama ho loi cha jong chun me ati vin a o yu vin a ki ho lim mu vin nei le sign chun aloi ho kom chun a hi poe gol te ho ga agel ti mu bo hi ti ayo mi khom be se jing ta ya island mun khanin ki hui tha ta go min chiu hi te ati ta na hela loi ho chun ipiti che do ham skula ko na la ei sol do po win tin ase na hele sign chun a hi po ei chi do dewa hi a hele zan ting le hi cha konin zam do tho ten zan khuwa helen island en wa le leo hi ten jing ka ka en hong ki le ki nu hi te tien ase ta na hi ti a sign in aloi ho ko ma ase phal chun aloi ho jong so anum ta ve apon chaw akin nup tu phan wa chen Fiji ki ti island mun khan a chi ding ati ta ve nei hi chi Fiji island cho a naw muna kona agam thla dan he 800 kilometer a hi in nei ama ho chen alung gelowa tui sungai pi boina ka tu diu ham ai lawale tui kinong in tin tui len in tin tui han in tin ti cho agel phap povin chuti lawa bu jong anei povin sum jong anei kit povin nei alung gelowa chen boarding school mona ngaman ji hon kung neu cha aneu hichikung cho zan ka agu a ija ka ki tol le a jingka ka hung ki na akung na chkoi pi ki na hitia cha boarding school a cha lut ki ding ati ta win he hi chi fa chan ama hon jong ne ding he abon chawen ki thu oven aki gu oven gas kha jong hi aki choy oven kung na lang cha zone oven kung cha hin gu do oven Fiji island mun lang cho a zone ta oven he ama hon abol khil kha nu cho map jong aki pu povin chutil wa kompa jong aki pu povin hi ti chun hi chi tui len ta sunga chun ana chi jing oven nei ama ho jong achi chi vin a hile khat khanin a i mu no hong so ta vin a i mu ta vin a hile abon chawa chan a i mu gam ta vin nei hitia num ta ki tol jing lai ta wa chan zan mang dia jong dei lo ta agel pha le helo hui le gu a hong ki tho en tui a hong ki nong en a hile ama ho jong cha i mu jang lai cha hong khang ta vin ti zat na chan alung thimu alung gelo cho alu gam ta vin ei chuti lawa akung jong sa ama ho dei lang ta che thei ta lo chun anup nup lang tui chun ano le ta na hi le ama ho jong chun azo kham khang wa chun a control win control zo ta lo chun tui dei lam zo chun ana che ta win ei jingka lang thi ma hen mun khan hi aga thlung ta win hi cha chun hui le go jong a phatan tui jong a ki nong ta pon ai le ga lang pe a island mu len ta khan he sang ta khan he a hin mu ta win hi chi amu wa chon amu ho jong a thaw anom thei hle jeng obe hi chi lai mun chu chi loi ding ga hlun loi ding ati ta wi nei a hin la zana hui le go a ki thu a tui a ki non la a hin pal na la u wa chon a ku ngo chu a det lo na lai ho chu
abalin ase inei iti chana ma ho zong a hi thei na chen a chi ovin anoi cha ga hlung ta ve anoya kon chana ve vin a hile sung phon la ngen a hi in kaldo na thei mun chu a po nei ama hon zong a khop wal sing pha na wachan mun khan chana kumovin sung ko ho mun khan na hin a ta vin nei ama ho zong chom khan ke chol zo wa hin a hi thei na chen sung la cha hong kal vin na hile hong kal do ta ve nei a hin la hichlai mun chu Fiji Island mun hitaloven ata island hi ana hita nei hichi ata island a kon Fiji Island akigam thla dan he 789 kilometers a hi in nei student ho zong tu chana hen alungel he normal technolizen lungim na lungel boina chu a nai pon alungel wachan hichimuna hen ki hen lang hele kung awa le chi le hum te ding a hen hichi ho chu khama a na boarding mun chan chu ka ki tha sa ading ti lungel he anei we nei a hin la ama ho gel tabang talo chun hichi ata island mun lang hilang hen koima cha an che ji pon kung khana khat chu akimut po nei phana che chin a hi le zan a hong hitan kung chula a hong mong tapon ama ho zong agilo akil thei hle jeng ta we nei among a zong an lawa he ni li ni nga hoi ki hing zo nan tin tui don lawa he ni thum kal he ki hing zo lo ding a hi en nei hi cha a hi na ki su zap lo ho cha ni thum ka a zong thi jeng the a hi en nei hi chi zan chama ho zong a hi na thei chan o movin jing kho hong wa hen pasal khat pa he agil kil wal adang cha wal ji chen a hong tho do pa yen gamla chen a ki mai le ta na hi le tang tui ham ipitui ham cho a hin muta hichi amu pha chana man zong asu ke in asunga tuyum cho adon ta nei hichi zon zo chen aloi gol ho cha sei pe na man adon win hiti chen wacha ho aman win wacha ho sa cha hing pumin an ne win hin ho cha hin mang pe ta we nei wacha ho cho amina ne lovin asila chen ane jing win nei hi azi cho ges a ki pu uzong zana huilagu a ki thu chen ana pai hla ta we nei hicha ana pai hla ji wachun lighter hi a god kai meiti na ding imacha anei lo ji wachun wacha hing aman ho chu asil lowa ne lo lew upai dang lo ji chan ana ne jeng win gen thei ta chun hin ho hi amang ta we nei a hin la wacha sa asil lowa ane u chu ga ge lew chan ne num lo di o hi in ama ho jong chun agil kil wal ji over agil kil phatna dinga anane uchu a hi jengen hichi ji chun aka ka lo ho cho lo zong na su ji win a hin da no zong anaki su be ji ta po nei hi zong le hichi chu ane lo wa hi le ne ding dang ane lo ji wa chun hichi chu ane ajeng diu bo cho dam doi pha pen cho a hi ta nei pha so thim ta a che zo win zong ama hon kung ahung ding cho nga ajeng win a hin la hichi langa chun kung khana khat chu amu povin ahung ki tol po nei island khan hi za ipidinga kong khat cha jong ki mudo lowami ti a hele hi island hi so na an khawa hitan hi je a he koi ma jong ana che ji lo chu ana hitai thlai za na ma che zo wa jong chun kong a khat na khat amudo nai povin nei hele alung gel wa chun in lang hi ki le thelo diu ei hu do diu koi ma hung ta pon te ati ovin hichlai muna chen den ding lungel anei ta vinei alang khana parents ho jong chun ka cha teo he a i tia in hung ki le lo ding a i tia kimel mu lo ding ka hi ta ve ati vin a ki gel ta vinei police ho jong chun a hol khop pha nu wa chun ama hon jong a hol chu anga avin a hol ta po vinei ni khan he lukle Stephen jong chun wacha himan de ati honen a hin man hon tan hile Stephen chun a hin man tapon hiti ama lo phan chun mun kam thim ta wacha len ta khani a hin mo honen luk chun Stephen comment chu gamanin atien Stephen jong chun mat ding atien adel jeng tan hile hi chi island sunga chun tuila chun akile hla ta nei akile hla phan chun loi ho ki thovin akai do ki ta vi nei tuila kon chun ala do na vin na hin la atan chu akisu kha ta nei
atan aki su kha pha na chun lam azot thei tapon ama zong chana hin pui pheuwin zendi ti zong lew medicine ho lo anei lo zeu chun abui hle zingin ti chun Stephen in zong anat chu a hin thu ta nei Stephen in akeng a thu lel chu loi kha chun a vezo tapon ama zong chun lo hi thingle na do ho a hin asim khom ta na hi le a hin sim do ta akeng chu anu pi ta na hi le hapta khat zawin Stephen akeng zo hong dam tan lam zong a hin zo thei ta nei phana chi na hi le ama hon zong mei ati dan cho hin hetawin mei akti thei pha na chun hi chan wacha asila aniu cho mei ti thewa kon chana govin amin sa chun a hin ne tawin nei ni khan hi ama hon zong gamla chun mei ati khu uvin tui panga chana ki tunguvin kong hung ding hi anga uvin nei azi cho kung ahung ka aile me ati khu na cho ahin mu leo mi umeti a het deu tingjela ahung wa le ma hok akimu to pi deu so ati vena hin la kung him cho ahung po nei phana che in sasom le thani zawin jong kung akhana khat ni amudo nai povin ama hon jong in nang ai ki sa atawin gan hing ho jong cha manawin akiwa tawin nei gammi ho chon danin aum tawin ahin khu chu anup hle azing wanga chun ata a anu teo apa teo kom ain sumi teo kom ai lawa hle a teacher ho kom a loi dang ho kom a lo zeu chun akimu to lo zeu chun alungel chu anum ta thei po nei azona pe ne hen ni khan hi Stephen jong thingchungin a kalien a vele le ta na hi le ko hung ki tol kha cha muta aman jong ko amu mu chun a khu cha za min asamin a ko ta nei alang khana ko nga chun Peter ki ti khani akitungin hichipa chun gamla langa mei khu cha hin muta ama jong mei khulang cha zonin dorwe chana vele le ta na hile Stephen in akhut azab chu a hin muta nei a hin la Peter chun hicho loi chu gam mi ho hin te atien ama ho ma chun songkhol to ko ho ma akichen lo ji over chun gam mi ho ai hi se in a hin la alungdon ji chana man ja ga nai phein hi le cho loi chu ana hitawin aman jong media in a hin hla in hela mun tin gam tin chun min a hin hegam ta nei min a hin het gam pha nu wa chun atizan to lungdon to a hi le hi jo loi thusim chu film khanin zong a hin tho ta we nei thlasom le hlanga zowa hi jo loi chu Peterin dam le bitna ain sumi tew a hi lo le a teacher ho skula loi lugul ho to ki mutu theya ahin pui do ziu chen akipa awal na lam win Peter jong cha sum tam ta api ovin nei Peter din mun hen nanga ki chanin lang hi ho loi na gamu do chun gammi ho hi sa in lang hi le chun in lang in le zam dem ai lawa le Peter bangin na chi in na ga hu do dem komena na lungyal na hin saying in ka hin teme tuna thusim iseu hi chan hin ki chaitan thusim tha ong ki taka sen na nga jingoi te thusim a ki chai tai